Әкият илендә. Исәнмесез, балалар? Что-то моих ребяток не видно. Они пошли погулять и до сих пор не пришли. Вот, кажется, и они. Исәнмесез, балалар? Ой-ой-ой-ой-ой! Разве можно садиться за стол в таком виде? Посмотрите, как вы испачкались! Ай-яй-яй-яй-яй! Пощерак! Посмотрите на себя в зеркало! Давайте-ка умываться! Юланабас! Пойдемте? Сначала помоем руки. Бу-кул. Бу-кул. Бу-би. А почему Родион не умывается? Ребята, давайте позовем его. Самира кулыюа, Разизе битюа. Самира кулюа, Никита битюа. Ну вот, теперь вы все чистые. Чисто. Чисто. Теперь можно садиться за стол. Слушай, повтори. Тыңла, қабатла. Қул. Бит. Пышырақ қул. Чиста қул. Қыз қул юа. Малай қул юа. Қыз бит юа. Әкият илендә. Мин мияу. Мяу. Киманда. Мяу. Ребята, предложите Мияу сесть. Мяу киль утыр. Мяу киль утыр. Мяу. Я принесла вам яблоки. Алма. Никита. Мя алма. Рахмет. Родион. Мя алма. Рахмет. Самира. Мя алма. Рахмет. Газизе. Мя алма. Рахмет. Ребята, давайте спросим Мияу, чем же его угостить? Что надо Мияу? Мяу нәрсә кирәк?
Süt керек. Мяу, мяу. Рәхмәт. Мяу. А может быть, он еще что-то хочет? Родион, спроси у Мияу, что надо. Мяу, мяу, керек. Ипи керек. Мяу. Найпи аша. Рәхмәт. Слушай, повтори. Тыңла, қабатла. Süt. Ипи. Алма. Рәхмәт, балалар. Мне пора домой. Сау булыгыз. Мяу. Әкият илендә. Без атлыйбыз тура юлдан, чакырабыз сезне дә. Без телибез өйрәнергә, без телибез сөйләшергә, моңлы Тукай телендә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Әкият илендә.